باش خوندەکارên هێژا جارێکە دەم وەرەنە دێ پرتوکارە فایازدادە وانە ئەمە ئیرۆ دەستورên نویسێنە شخوا هەر زمان دەستورên تایبەت جێر دبێن ji bo wê zimanî birêkûpêk bike em jê dibêjin destûrên nivîsê. Destûrê nivîsê çi ne? Gelek destûrê nivîsê êgo li ser hatiyê hevkirin hene em ji xwe em behsa wa destûran taybet dikin destpêkê em ji yekê dest pê bikin dibêje nivîsa lêkeran. Nivîsa lêkeran di rastnivîsê de çawa tê nîvsandin. Bala xwe bidin li vê derkê dibêjin lêkerên hevedûdanî dema gotên kişandin ji hev cuda tên nivîsîn. Çawa bala xwe bidin evana mînakik ev lêkera fêrkirin lêkerek hevedûdanî û lêkera amadekirin ew jî lêkerek hevedûdanî. Dema tên kişandin dibêjin ji hev cuda dibin. Çawa ji hev cuda dibin? Yani beşekê li halê xwe tê nîvsandin û beşê di duwa li halê xwe tê nîvsandin mînak. Meselen ez zarokan fêr dikim. Bala xwe bidinê lêkera me hevewdanî ha ev ê çawa ji hev cuda hat nîvsandin. Ango valahiyek di navbera her du beşê lêkerên hevewdanî de ma. Bi vî awayî lêkerên hevewdanî tê nîvsandin di kişandina demê de. Bala xwe bidin vê lêkerê balê bikişîn ser ev hevoka hanê di dema nihadê. Naxwe lêker hatî kişandin di dema nihadê. Lêkera me lêkerek hevewdanî naxwe wê valahî tê kev navbera her du beşê wê nade. Em bên mînaka di duwa bibin ez her roj waneyên xwe amade dikim. Ez her roj waneyên xwe amade dikim. Ev jî dema nihadeyê lêkera me amade kirinê. Bala xwe bidinê dema me kişandî dema niha me valahîk di navbera her du beşê wê nad hestî. Hiştiyê ji ber got taybetmendiyê lêkerên hevedûdanî wekana me diyar kir got di kişandina deman de ji hev cuda tê nîvsandin. Her du beşê wê na ji hev cuda tê nîvsandin. û gelek mînakê vî awayî hene. Ev destûra yekê bû em li ser axivîn. Anan bên destûra di duwa. Dibêjin lêkerên bi daçek dema gotên kişandin ew jî ji hev tên cudakirin. Ji hev tên cudakirin. Bala xwe bidinê mînak me danîne ji xwe me lêkera li darxistin danîye bala xwe bidinê lêkerek bi daçekê. Daçek tê de heye bi dawîkirin ew jî lêkerek bi daçekê daçek tê de heye. Ev her du lêkerên han dema tên kişandin kîjan demê divê ji hev werin veqetandin. Divê dûrî hev kevin ji hev cuda bên nîvsandin. Ana me mînakê bên ayekê bixwe. Me civînek bala xwe bidinê me lêkera xwe bikişînin lê li halê xwe bêkişandin. Dar li halê xwe bê nîvsandin û xist li halê xwe hat nîvsandin. Me civînek li dar xist. A ev lêkera me yî a çi ye? A bi daçekê. Lêkera me yî bi daçekê. Beşê wê na li halê xwe hat nîvsandin. Lê li halê xwe û dar li halê xwe û xist li halê xwe hat kişandin. Hat nîvsandin. Mînaka de bi dawîkirin. Me karê xwe bi dawî kir. Ev lêkera me ye. Lêkera me çi cûreyê wê nayê? Lêkerek bi daçekê. Ji ber vê yekê lêkerên bi daçek dema bên kişandin wê çawa bin wê ji hev cuda bên nîvsandin. Bê bi tena serê xwe hat nîvsandin. Dawî tena serê xwe hat nîvsandin û kir tena serê xwe hat nîvsandin. Ji hev cuda hatin nîvsandin lê lêkera me bingehîn dimîne evana. Dimîne bi dawîkirin lêkera me. Lêkera me li vir dimîne li darxistin. Lê di kişandina deman de divê tu wana ji hev qut bike tu wana dûrî hev binivîsînî. Em bên ana destûra sîya. Dibe lêkerên bûwêjî di kişandinê de ji hev cuda tên nivîsîn. Çilo ji hev cuda tên nivîsîn? Ew jî mîna van lêkeran vayê me di mînakanînin lêkera têkçûn û lêkera pêketin. Mînak em bên ser têkçûnê. Em di pêşbirkê de têk
چون ام دو پیش برکه ده تیک چون یعنی ام ببن کتن یعنی ام بسر نکتن بالا خو بدین لی کرامه لی کرک بویجیه بشه که حال خواتی نفساندن و بشه دوا لحال خواتی نفساندن والا هیک دنابرا وانا ده چه بویه شوه سدم آویچتی دیاره سدم آویچتی چیه چما ده همو بشین لی کرین هفدودانی و ایب دا چک ده و ای بویجی ده چما جهب جدا بونه امیشتو ببینید چما جهب جدا بونه جبرگو کشاندن تنه جبشه لی کری رایی او بشه لی کری تنه تکشاندن ناخواه چی بش نه لی کری به و جداش بشه لی کری به نفساندن آنها دورد مثلا ام دبیجن ام زاروکان فیر دکن ام بشه لی کری گرینه دکشینن دمانها فیر نه بشه لی کریه جبر وی که اموینا دوری بشه لی کری دخن اموینا دن آلیه کی و ام بشه لی کری تنه دکشینن دماغو ام دخوازن لفرجی بشه می لی کری لی کرا خستن تنه دمام دکشینن دمه بشه نه لی کری به ام دوری لی کر دخن جبولو ام جدا دنویسین و همان دورجی ده تیک نه لی کری چون لی کرا بنگهینه تیک چون دبی لی کری گویجی بشه نه لی کری ام دوری بشه لی کری دخن جبر ویک اولاهی دنا براوانا ده چه دبی تبینی دبیجی چه دبیجی لی کریم بویجی چنه شخوا بری آنا ملی کریم بویجی و کشاندن آوانا مبر مگو راست نویسین آوا بچه آوایی تی نفساندن مگو جهب جدا تی نفساندن دکشاندن دماند لی کریم بویجی چنه لی کریم بویجی اف لی کر جدو هیمانان پیکتین هیمانه که جناف کال هفخستیه هیمانه دوا لی کر دروشا رادرین دیه میناک بالا خو بدنه ده پف اولی جنافکن هفخستینه زیدک چو دبن زیدکی لیکر که دروشا را درین دبن تین لگل هف چی چیدکن جمره لیکرک بویجی چیدکن اف لیکرین بویجی دکشاندنا دمانده دوی هر دو بش وانا جهاز جدا ببن آنگو تپفچون بکشینی دمی دوی جهاز جدا ببن و تلیدانجی بکشینی دمی دوی جهاز جدا ببن میناک زنگل لی دا بالا خو بدنه ده مچاوا جهاز جدا نویساندن لی کرامه چی آبن گهین لی کرامه لیدانه لیدما مکشان دمی ما هر دو بش جهاز جدا کرن مدوری هف نویساند ام بین ده لی کرن هودانی ده آوانی تباتی و دان چیکر ده پشتی لی کرن آلیکار هاتن و دان دروشا رادرین ده و به هفه تین نویساندن چاوا؟ مینا لگونده ما گلک خانی تین آوا کرن برای خو بده اف هفو ده آوانیا تباتی ده لیکر آلیکار کانی وای اف لیکر آلیکار بجن لیکرین هبودانی هگر ده آوانیا تباتی پشتی لیکر آلیکار دماتین دوی درادر آخو دبن و به هف بین نیفساندن یعنی آوای راست جی نیفساندن آوا کرن ره بوی آوای چود چاوای آوای نراست چاوای آوا کرن هولو تبارهایی تیخ نقبا واناد نابرا واناد و شاش ببه چما شاش ببه جبرگو دستور شترد بیجی دما لیکره که ودانی دا آوانیا تبادی ده پشتی لیکره آلیکار هاتن وره دوی چاوا به دوی پل و بی نیفساندن دوی آوای بی نیفساندن دوی آوای شاش چیناب همان تشت دان چه کرده من اف فیلم به حوالی خواه دا تماشا کرن یعنی مهشت گو او لوی فیلمی تماشا بکی بالا خو بدنه ده لیکر آلیکار دان وای پشتی لیکر آلیکار دان چه هاتیه لیکرک هودانی هاتیه لیکرا تماشا کرنی بالا خو بدن لیکرا تماشا کرن درادر خود هاتیه و هر دو پرچه وینا به هف هاتنه نیفساندن چینابت هر دو پرچه وینا جهف جدا بکه جبر گودوی درادر خود به او پف بین نیفساندن تبینید بیجی چه بیجی آوانیا دان چیکر چیه لسر آوانیا دان چیکر داخ مانا مگود بری آنا مگو آوانیا دان چیکر لیکرا رادرین آبنگهین پشتی لیکرا آلیکار دوی درادر خود دوی پف بین نیفساندن آنها بین بحثا دان چیکر بکن آوانیا دان چیکر چی
دبی اف آوانی تی بکارانین دما کو مرو کارکی بیکی دن بده کرن اف آوانی با آلیکاری آلیکرا دانه پیک تی چاوا يعني كارك مهي أجيبي كاري خبكم لدريا كسكي در يعني نه أز بخزي بكم أجي دريا كسكي در بكم مينك برا خبني دي بفاتي كنجين خا دان شوشتن فاتي كنجي خشوشتن لكيجير شوشت هن كاد جير شوشت يعني شوشتنا كنجان بهن كاد دا شوشتن نوين أب خشوشت هن كاد جير شوشت أبانا بيجين أبانيا دان شيكر شخوا ما شیرو وکر و مگود جی مگو پشتی لیکرا لیکار دان دا آوانیا دان چی کرده لیکرا بنگهین دوی درادرا خود وره و لیکرا شتن براستی جی دا رادرا خود هاتیه نیفساندم ام بردوان بکن دوی نویسا وقتانده کان دما کوجودات تین نیفساندن مینک دوی حواله من ای دبستان هاتوگو گند شخوا اف وقتانده که جدای دما جدات نیفساندن اف وقتانده که جدا شخوا جی پیوا بری خوشی دور تی نیفساندن و جی آبشتی خوشی دور تی نیفساندن آنگو بتنا سری خواه تی نیفساندن لی تبنی کچوک الورهی هگر پیوا بری وینا اف پیوا هانی تیپا داویاوی اف تیپ هگر دنگ دیر بی دویت تیپا یه پی وکه دوی آوائی دیسان جی دمینی جدا جی پیوا بری خواه و دمینی جدا جی پیوا پشتی خوشی لی هگر تیپا بری وینا دنگدار بی شخوت ایوی تیپی تناسری خواهی وقتانده که تیب نویسینه آنگو دورده چما میالی زیده کریه جبرگو پیوا بری وی وقتانده که چیه تیپا دنگدیره دما دنگدیر بی تیه لوقتانده که زیده بکی دما دنگدار بی تیه لی زیده ناک ام بین قرطافا بی و نیه دبی اف قرطاف دما کو حوال ناف و ناف دیران چه دکن ببیجه و تین نیفساندن یعنی یک پرچه تین نیفساندن میناک وقتی دبیجه چایا بشکر برا خودت نه بشکر حوال ناف جمر چه کریه چایا چاوا آب بشکر حوال ناف چه کریه جبر وی که یک پرچه منه ببیجه شکر و هاتی نیفساندن یک پرچه هاتی نیفساندن چایا بے شکر دیسا حوال ناوے ناخواه بے و بشکر و بے و یک پرچه بے نیفساندن تدبیجه کچا نخوش او جی پیو هاتی نیفساندن جبرگو حوال ناوے رنگ دیره تیبنیج مردانین دبیجن گهانک و حوالکارین هودودانی جهو جداتین نیفساندن میناک هر وها دوری هف هر دم دوری هف هر کس هر تم تجاری تمرو و هر وکیدن گل گهانک و حوالکارین هودانی هنه دیویژن گهانک و حوالکارین هودانی شخوا جهف جداتی نفساندن دوری هفتین نفساندن میناد بیجم از تجاری برا خبرنی چلو جدا جهف جداتی نفساندن از تجاری تجبیر ناکم حوالی برا خبرنی اوانا جدا جهف هاتی نفساندن برا خبدن والاهیا دنابرا وانات بفي آوائي ام گیان داویا وانه یا خواه و مبینند خیر و خوشیره